Kara tauana te kapa Whatumoana i te kaha o te marangai. Heoi, e noho tauana ngā kai tākaro, pēnei e Rivez Reihana. I guess, yeah, put your skill sets under pressure, which is what was something that let us down on the weekend. So, yeah, definitely good training for that. And that is the game! Whai muri i tā rātou hinga atu ki te kapa Highlanders i te rāwiki, kei te tūranga tua ono rātou i runga i te puari. Kemara converts. E ai kia Rob Penny e aroana rātou ki ngā hapa. You know, we could have done some things a little differently, but at the end of the day, it is what it is. History between the two organisations goes deep, and this will be no different. It'll be a real humdinger, I think. Ko hoki atu a Taha Kemara ki te whira whai muri i tana whara ACL i te rātou. Ka noho ia hei kai tākaro whakariri. Ko tana hiahia kia hoki atu ki te rārangi matua. You sort of take a little bit for granted when you're playing every week, and you know when you go through a long-term injury, it sort of puts everything into perspective. So for me, I'm just enjoying every day, every training, being around the boys again. Aha kua koinei te rauna tuarua o te Super Rugby Pacific, ko te kapa Brumbies kei te tihi o te maunga. Ko Taha Kemara rāua ko Reihana, he tīma uaua te kapa Brumbies nā runga i tā rātou wikitoria ki te kapa Force i te rā wiki. Kind of think of the Brumbies as the Australian Crusaders side. Like, they've got a really strong forward pack, quite a few wallabies on their side, like an awesome back three trio, and then they've got some pace out on the edge with O'Toole and Muirhead, so there's definitely threats across the park. It's just how we can nullify them. Obviously they've got a huge emphasis on their kicking game. Their nines take a lot of their kicking load. The outsides, obviously rapid guys out there, so obviously keep an eye on them, and then their Lucy trio on the weekend, they went pretty well, so it'll be us winning the physicality and contact battle, which will be key, yeah. Hei tēnei rā tapu ka tuki, rai ki te rai te kapa Whatumoana me te kapa Brumbies, ki konei ki te taiwhanga o Apollo, hei te 35 miniti pahi i te toru karaka i te ahi ahi. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.